Yes, wamuna big up Kolenjini no nego RAY-FELI Studios. Ogimi today ak Bonihiga show. Mwenyewe chitab kwenego, chito netinye kwenik kabisa. Ana neo Bonihiga. Not no RAY-FELI Studios. In TikTok. Kogo kiposten 2 days ago. Mwenyewe kama kawaida Pkorio Bazuu mwenyewe. The Vixer. The mzimbe thing. Kogo chuti go moe barcho. Ile kwa getane ukweli na. Ukweli na. Ingen biik alak kotongo en kasisiek lakini yoche kefixeni biik. So Pkorio, fixeni ba biik kabisa, fixeni na testai fixeni biik che tongo en serikali. Biik che kokibirchi kura nyokoyai kasit, koyoche koyai kasit, fixen emet. Kwakase uon kokicheng'in vibaya ak helicoptaisiek en Sigoro. Lakini koilelen imi Eldoret fire. Kokochu sokek ko? Kochu sokek ak ine nani. Pkorio Bazuu. Lakini kokofixen is? Kofixen ine. Anukuni anwe Pkorio alenjin ine tiki ona. So yana inlele ne Bonihiga. Noton kitinye the 3 guys kibare 3 characters. Makingen asokas kit nemwoe Pkorio Bazuu. Kole biik ata? Biik somok. Chonyo kooshanano. PMs. Makingen alak kooshanda. So Pkorio mwawechis. So in kimakekere video nekomwoe Pkorio, ingen Pkorio ko jamaa ne hatari yo. Jamaa nenyone ne hatari yo. Hello. Pkorio Bazuu once again. I'm your level 3. New level 3 to all last sister. I'm going to fix the matter, fix it. So ochamwa kidogo gari. And in Bomet County. Alina gebuno gari chono kidogo. Angati tako mimi man ndugu kia gondo ya Bomet man. Igo leo biga Bomet ko lewe sero ko moja ma. Kacho ngoli jinyono. Mami yende time Bomet mami maendelee na mimi Bomet to thanks. To ko line barak ma tetinye to ko utito kiga mwachi bigo lenji nyoyo yuok yaitu bis. Oitu bis aba ko yaitu kimo kigo nyu. Mele bab Pkorio, mele ote Pkorio ile lale black yat nguni. Akile ko choose kume. Ako choose kume. Lale black yat kabileta ke ngo. Ale toto. Mangoi na kagila mamil biga ine lo lewe ni lagwe ni kiteno ko lewe men rep kundoji bati emisi. To ko kinyo ko baga jina ni kimno na bigi ko baga ko bet kunyo ko tulle ko melende buga chito. O tabenga zaba no lo be biga Bomet ki ko muo. Robise ki wo ba isi nguni ke tage no wo re Bomet ko robini ki mo ko job lam no ngitin. Bomet to. Owuor. Utare biik korona nyemulo tanya. Siro ni William Ruto kari ki ko bunu korona masindi je ko bunu iro to ona namba kizumu ku. An nyo ngolo o Alaska chona. Professor Barjo batu si wajinga matibe ba ni jinga biga bo. Marajo amana ko mwajini bi ko migi no ko desda Bomet wanje kubeba watu fala hivyo manzi. Kuitu Barjo ko ine kana to bunu ontera bini ab ko ndu kuitu kana tiya modem si ana ko ile ko wataki. Ngo bare tu ko nyoko bonga nusoro ko toje. Bora ano. Tumak de mata wo logo nyo sapcha so la mon ki ko ngete mo ranga ke ngeto so la mon ki o gembo ma mato ko le amager chigo ba tu chinga ba le so la mon le wil ya yo nyo ngete mo me ko bi ga mranga so mai lante se ne gel da ne ki mo ko so la mo ko ngwa woro ko te le ko so jibi ko to ko ngete bi ga ngala ki so jibi ga dirita data wasi vitali isi akinye tu no ngama ki to bi ga ba ma ki le wen jo kae tuku nguni barjo ko nyoba bwana sifiwe ko taxi ne ba bigi kagere ki tole bigi Bomet mi jamane olele ngibare pre-economics kole kiboisien in government nebo nguni pre-economics yani ko deceive biik sina wele woni ni la ne pre-aso le sigele le chenge Mungu megere le la sister ne ya ko bar biik rubet en kandamun edes ko chuta hypocrisy chebo kanisa chono
Mege biik kole nene ati ingen Mungu mami kiy nengen. Oh, in the real sense ko hypocrite. Hypocrites bichon akinye. Mere le chutu aywet asista. Ma chito. Moe chito kolal koyait kasit ne. Ngekas Pkorio fixen weri. Fixen inne. Oria konyo bare bwana asibiani bare chuba ni soloso. Ani bare chuba ko ngale jon ba. Tos man. Beba atu chinga. Kibro mise ne kazi yak to nguni. Tukuk kiyae ko yani tikwang kiti. Bare ke mono le magitu ngote konyo tam tu yum jitwe ko ketim biga Bomet. Ai no na nywe ta ne ko wirte biga Bomet ne ko wirte na ko bagaji mono na ngo mara Mungu ke rabin. Kuge raben git nyito to lo to bonga ta ndo to ka bagaji wirte ne gi mi twana. Allah ne gi yache campaign. Ne gi mudon. Justice for us ban. Acha ko beba tu chinga ki tele ya wali tu te nyo ngara nyo ya ni. Godlia. Nyo le jile le o bali Bomet. Awor oro ban wili ne. Atu wa chinga mo tu ne vu ka beba bala ba. Tu mstu bebo. Wa tu mo ko tu yin ngo yam no ka le bar jo ki rom ta bu ne me wa me ko le ki mi bate ta bu ya mo en. Bata yu tu da ai Mr. President. Mi bate mo ne. Mi bate ta bu ya mo en. Ma to be ba bi ko pusi to yo gi ole bi le le blog ko ya si apana zi ngel blog ko manda te ne nan san ti jon ya i ko sa blog ko ko ba ko Owuor ko binga jere to ko to de biga bo pende ba tu no ngo me gitu kilo ni ta ko ngan me ma no to ngun ko be je so ne ngele nyo nge bo tu ne ngeri jo gitu ngun ka ke tar gitu to ye bo aya o agi to ji bure te ngun aya jo la bo so ne yo gitu jo li an ibe king bokozi mo na de gitu ngo utinda bo to no ko mo jamu ji to ino ko ka pur ko yam bo to ka ye no yam bo to ye no wa me nya ka ba lu le ngun go si ma le do go si itu na isa o tinye ngun ngi se mo gitu ko wirte ngara be ga ba me ta ko mete ngara po fere na ngu iwe ga ngara agere be ngari sa ga serikali ne tu bo chi le nugu diki virgini ura ke lo lio dia bara mo mana mo si mo se pagara ori o bara bwana zivi we ngu anje ngole ngo bale bonia ba botu ma lo itu studio mo me tu ga ba ma ke landa ke rijo ke bara ke rijo no go tu ni ke MC da ke me le ke ba sa tanga bi ni to ndu bara ke le ibe le wonta ga ke mo je se ke le to yo de ngeri je to yo te ga sa wo je ta ko mnyeme te lita sin ne mi ango op to yo de ngeri jo ale na Oscar zu ne bu jo no ko cho ka du go tu ye jo bi de body ji no bi ba por ga to ro yo ra la tenga body cho nadanganya nani kwani bali jo ban so mas kwana azibe jongo ile je ngu nyoko ko na gazi je tu ka kisi kura ko ne gazi je sai no wapi tunanga ikapa Nairobi hakuna kazi Hakuna job. no job o ngale ne ko mai je ngu expensive la assista cost kidogo serikali assista nya ngore serikali tuku gore isi assista ma o ile njo basuru ko nget kirnia Surio fa. Ele jo basuru mbiku ko siri ko pare ta bu se mi jo ke tungari ko me jo pa je so mo ke ji ke ta ga ke o se ba ile kitien yan bu sen ko ta ke ji go li anya su bo ando o tenga o tu go lu te ke ni jo ko mo su pe ba tu vala o ya ji mbi ga ji go le go ma mami intre ta Bomet ngu nu ni ke jo ki le basuru ke jamme ke mel embala itu Bomet ko mako ra ki ko libi pa chu pana si fi o tak se ni ta bi ye ste jagire ki to le bi yo le na na so fix ni to le bi ki ba anju pam bi li ko te jaga onde Yena masenya. Jo ki no ko ki ngit ni o yar ma ngon ko ngit ya bi gala ko wan ni me jo ta nam na ba ko ko ma no na no ko to jaga en ko so bi mami be ko men mami bara watu wanangai ka kuna pesa ko bunna bari jo Owuor mo ra no to ko so bi ya bo maranga mo so bi la mo na absil bu no ji nu to ba to be wa ya ingo me kidogo O gila ko eti. ile je bwana zibi le gi ba No na tare kinde wa. ndo na ma ngana koro ma am go te jo ya ma
Onubuchi bakinna. Amona ole. Yes kasi. Ya kasi. Komakokas. Makokas ng'alek chombo Pkorio. Pkorio ko fixen ya. Akere komwoe ukweli asinye Pkorio. Ng'olole reality. Ng'alale reality ko. Ngete bichu kindo government otun. Yu kisome kura ko ki very serious lelen. Yoe kasi. Ya kasi lakini nguni ko mami nini yo. Mami. Kerekee chito age tugul. No action. Ribe chito nebo konywa. Selfish chi tugul nguni. Le nguni ko biikab gaa cheyoe kasit. Mokos biik alak che qualified na che professionals. Otikere kichenge were kichenge kokamwa ukweli ko kalia. Pkorio Bazuu ke were koi murenik any were. Murenik na were. Were na komwa. Okisapoten ni were yo. Kere were any. Were ko were command nebo wakale. Abwote biik kongen kit netesetai nguni were command kit nekoya. Koba ko demonstrate ui kasit. Chakula ni. Kolany asista. Kolany beitab tuguk. Ko kit neu Pkorio ane kimas komwa ukweli. Bomet kale nothing is going on. Ya kasit. Narogen nenyon ko mami any. Mami any. Mami tuguk any na chetestai. Kimose kecheng Pkorio nyoko fixa. Ot ko fixe ne bichu banara. Nyono ma. Banara ko mami ne. Nyono ma asi. Chitab kuto ko chore beke na man. Kobeke ngasiat fi. Kobeke nyaris konget ke. Onget ke. Onget ke. O tos nyolu any komi beek